देखो आम ओडिशा रे आसचु आंध्रा को आंध्रा रे भल माछ धरुचु बहुत बड़ माछ देखि पारे पूरा एरियाटा देखि पारे पूरा पानी रे पूरा भरापर अछि किंतु टिके अधिक पानी थिबार धरि पारनु ସେଦିନ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ନେଇଥିଲୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ କହିବାନି ସେଠିକି ଆସିଛ ନା କହିଦେ ମୁଇଁ କହିଦେବି ନା ବଢ଼ିଆ କାହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲି देखो ए सेपटे माछ धरिक आसिलु किछिटा धरलु तो ए एपटको आसचु एपट आसतु देखु केते माछ धरलु जेतिकी पीड़ी देते हेलमेट पिंधि करी ଏବେ ଏମିତି ସବୁଆଡେ ଭड़କେଇଲେ ପଶୁଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ପରା ପାଖ କୋନା ହାକ ନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ପଡିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଭଲ ପଡିଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ 250 ବି ନାହିଁ ହେବେ ଗୋଟେ ଥର 250 फाइनल एबे माछ धरिबा शेष होईची एबे रूम को जीवु रोषेई करके खाइबु।